За кулісамі хвалююцца дзяўчаты. Апошні прыгатаванні выхад на сцэну, дзе прыхажун чакае поўная зала. Высокія абцасы, бліскучыя сукенкі, святочны мейк-ап і стыльныя прычоскі. За карону міс Маладзечна змагаюцца 9 прэтэндэнтак. На працягу ўсяго часу падрыхтоўкі з імі працавалі рэжысёры, харэографы. Яны прымалі ўдзел у майстар-класах, з імі займаліся ў спартыўных установах. І неабходна адзначыць, што за такі працяглы час, безумоўна, што ім давялося шмат чаго даведацца, і гэта ім прыгодзіцца ў іх жыцці. Я познакомилась с классными девочками, мы со всеми подружились, мы со всеми классно проводили время. Помимо этого мы еще научились дефилировать. Я не хотела никогда, меня научили здесь. Я благодарна преподавателям, которые уделяли нам время. Працу педагогаў было бачна на сцэне. Першы этап самага прыгожага конкурсу – дэфіле ў коктейльных сукенках. Паказаць сябе, паспрабаваць свае сілы, раскрыцца і праявіць таленты. Такая магчымасць была прадстаўлена кожнай дзяўчыне. Очень сегодня было волнительно, конечно же, переживала, но все опасения просто позади. Просто кайфуем, получаем удовольствие. Надеюсь, что все получится. Пакуль канкурсанткі дэманстравалі свае вобразы, журы ацэньвала маладзечанак. Свой выбор зрабілі і многія гледачы. Конкурсантки понравились, конечно. Я болею за номер 8 Елизабет Шульгину-Щербан. Здорово. Отличные, красивые девушки. Очень понравилось. Мне понравился номер 9. Очень красивая девушка. Талантливая. Прывабнасць, рост не ніжэй за 174 сантиметра, узрост ад 18 до 24 гадоў, не мець мужа і дзяцей. Стандартнае патрабаванне да будучай міс. Аднак камісія звяртала ўвагу яшчэ на густ, уменне трымацца на сцэне і творчая дадзеная прыгажунь. Абавязковы этап конкурсу – дэфіле ў купальніках. Зал сустракае маладзечанак авацыямі. Сярод прэтэндэнтак на званне галоўнай прыгажуні горада ёсць дзяўчаты, якія займаюцца ў мадэльных агентствах. Для некаторых жа ўсё ўпершыню. Думаю, что все девочки достойны победы, но конкуренции не чувствуется. Сейчас будет выход в вечерних платьях. Уже я не волнуюсь. Вот. Я думаю, что все пройдет хорошо. Выхад у вячэрніх сукенках – наступны этап эстэтычнага спаборніцтва і апошні шанец скарыць журы. Сярод прыгажунь ёсць студэнткі, педагогі, харэографы, спецыялісты розных сфер, яркія, харызматычныя і упэўненыя ў сабе. Был последний этап конкурса, вечернее платье. Правда, оказалось, что все в итоге в каких-то свадебных. Вот. Хорошо себя чувствую, надеюсь, что каждая девочка заслуживает быть мисской. Спасибо, что подарили возможность почувствовать себя принцессами настоящими. Зал заціхае ў чаканні, настае самы напружаны момант, журы выдаляецца для прыняцця рашэння. Выбор зрабіць складана, але номінацыі і ўзнагароды атрымаюць усе удзельніцы. У камісіі прафесіяналы розных накірункаў, якія ацэньваюць канкурсантак усебакова. Я работаю фотографом. Если смотреть с профессиональной точки зрения, хочется отметить головчицу Татьяну. Очень красивая девушка, улыбчивая, обращает на себя внимание. Міс спорт, фото, талент, зачараванне, грацыя. Усяго 9 номінацый. Карону міс Маладзечна 2021 атрымала Діяна Кулік. Дзяўчыне 19 гадоў, яна будзе ратаваць жыцці людзей. Зараз прыгажуня вучыцца ў медыцынскім каледжы. Мадэлінгам займаецца з 10 гадоў. Сегодня в зале меня поддерживала мама, бабушка, родные, подруги, одногруппники, парень. Было неожиданно, волнительно очень, особенно когда награждали всех, а ты стоишь до последнего и не знаешь, кем ты станешь. Но когда все уходят, уже такое облегчение. Очень приятно. Атмосфера очень теплая, девчонки очень все добрые. Правда, готовились очень долго, но при этом все пролетело настолько быстро, что даже не замечаешь все эти вот моменты. И сейчас всем очень сложно расставаться с друг другом. Но я все равно очень рада. Мы еще не раз встретимся с ними. На гэтым выпрабаванні для маладзечанак не завершаны. Дзяўчаты прадставяць рэгіён на абласным конкурсе «Міс Міншчына» і на рэспубліканскім кастынгу «Міс Беларусь». Шанец на перамогу ёсць у кожнай. Алеся Ушакова, Александр Яўскі, МКТБ.